Salam jua-jua man banduk rina ngawan perpulungan si ikalengi Tuhan. Si nggo sikap-sikap kita kerina ikut muat bagin ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta ibas paksa endah. Mari ras-ras kita bersikap guna menaken kebaktin ta. Rende kita muji Tuhan ibas kitab denden nomor 322. Ras kita artoto, ope lengasi dengkehken kata di bata artoto kita. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa. Ibas gelar anak endu Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngadap man bandu mindo perkuah atendu, gelah ibreken kaman kami pemeteh ras kepentaren, gelah banci pe kerina katandu, si idengkehken kami ibas paksa enda, banci iantu si kami. Ajari kami Tuhan karena katandu rasura-surandu, sebab reh kami ngendesken kegeluhan kami, ibas gelar anak endu Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami. Amin. Mari ras kita ngoge kitab 1 Korinti bindu 10:5 ayat 33 seh 34. Iogekan kami isina nina bagenda. Ola kal kampapa, pergaulan sila mehuli, encedaken biak si mehuli. Pejorelah ukurundu ku si benar, jana ola nai bahan dosa. Piga-piga ibas kam lit denga, sila nandai di bata, si enda ku katakan gelah mela iakap ndu. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan, pejore ukur ku si benar. Alu tema enda, banci kepeken ukur tape joreka ndalanken sila benar. Engkai makana jore ukur ndalanken sila benar, arkiteken pengaruh lingkungan entah pe ia sendiri pe sura-surana pe nuhit kempak sila benare. Lit kade ba joren kange ukurna dalanken si benar. Sebab nggo ibiasaken ngeluh ibas kebenaran. Ia jari pe rukur benar. Melasken kata pe si benar dengan tuhu-tuhu. Kala si ibiasakan ngeluh ibas si la benar, entah pe ibas kejahatan, reban kejahatan nepe tetap kakek ukurna. Jore kange ukurna. Percaya diri kange iya. Arkiteken kai, lingkungan si membentuk karakter nandaima, si mempengaruhi kai si ilako kena genduari. Repalaskan tema enda, Paulus nuratkan ibas kitab 1 Korinti enda, tema enda tujunna mekapkan kubas pengajaran. Sebab di tengah-tengah perpulungan kota Korinti enda, lit nge kalak silatek nangdangi kekeken Kristus. Dengan lit kange kalak
sila te karena kekeken manusia ibas si matenari. Enda hal si wajar saja. Sebab memang sitah kota Korintus enda mekapkan kota si cukup strategis. Kota pelabuhan si strategis, dingin pe pusat kebudayaan si megah, dingin pe terem kalkala mengadu nasib kuje. Dingin pe melalakanga pemimpin-pemimpin agama reh kuje nuriken pengajaran karena agamana gelah banci pe terem kala jadi pengikutna. Nidah situasi siei, makana Paulus mempersingeti gelah perpulungan i Korinti enda tetap meteguh kini tekena. Bagi si enggo i ajarkan Rasul Paulus manbana karena kekeken kala si enggo mate. Maka pengajaran Rasul Paulus enda datken tantangan. Sebabna labo piga kala site karena kekeken Kristus. Apalagi manusia singgo mate keke ibas si matenari. Terem kel kala latek nandangi pengajaran si. Sebab langabo pernah lit idahna kala si enggo mate keke. Ijenda maituriken Paulus, maka Yesus Kristus keke ibas si matenari ibas kuasa dengan peraten di bata. Ise pelabo ngasup bagi ia ibas kuasa kekeken Kristus ibas si matenari. Ituriken Paulus pe kuga ia empetandaken bana man ajar-ajarna bagai pe man enterem jelma. Jadi ertina kekeken Yesus ibas si matenari labo turi-turin sila tuhu. Adisinen ibas bindu 15 ayat 6 ikatakan, kenca si icidah kena diri naman ajar-ajarna. Teremna lebih 500 kala, sisangana radu pulung kerinana. Ajar-ajar terem dengang geluh seasa genduari, janah piga-piga kala denga ngenca enggo mati. Jadi labo man 10-2 kala ajar-ajar saja ngenca. Tapi man lebih 500 kala. Sebab li pengakap kekeken Yesus enda labo tuhu. Ibu ni ken nge mait Yesus maka icidah kena bana maka ia nge si ikatakan keke. Maka melala turi-turin si ituriken gelahna lakala te nandangi kekeken Yesus. Alu tangkas kal isuratkan Rasul Paulus karena kugakin kekeken Yesus. Jana ia pe ituriken na. Ia pe ipilih jadi rasul kenca kekeken Yesus ibas si matenari. Labo min ia metunggung. Tapi ia ipilih dengan itetapkan di bata guna jadi perberita si meriah. Arkiteken kuasa kekeken Yesus. Berubah kegeluhenna, ipejori di bata ukurna ku si benar. Dubai perayakenna, munuh, nembeh, segat atena rusur nangdangi kalak Kristen. Kenca ipejori di bata ukurna, itehna maka kuasa kekeken Yesus Kristus ma sirbahanca ia terpilih jadi rasul Tuhan. Maka alu tangkas pe ikatakan Rasul Paulus, kenca kalak si te man Tuhan. Ia pe kesempatan keke ibas si matenari. Kulanta si masap-masap enda laatan bengket kubas surga. Maka kulanta si masap-masap enda iubahkan Tuhan mepagi. Maka ula ise pelatek nangdangi karena kekeken Yesus. Alu tegas pe ikatakan Paulus, maka si tuhuna Kristus
nggo keke iba si matenari. Janah kematen arah sekala manusia, bagi kamu pepagi kekeken arah sekala manusia. Kerina kita pagi ipekeke di bata rikutkan gilirentah. Perlebih Kristus, MC iajarkan Paulus i kota Korinti. Kenca Kristus, maka ibas paksa kerehen Kristus, giliran kala si kerajaan Kristus. Jadi ijenda iturikan Paulus, pengajaran karena kekeken. Pengajaran karena jaminan kekeken mankala si man Kristus. Pengajaran karena kerahan Tuhan si pedua kalikan. Jadi ise sila jore ukurna la terlalu kena karena pengajaran karena Yesus keke ibas si matenari. MC iajarkan Paulus ibas ogenenda. Maka alu tangkas kal ikatakan Paulus, maka kerina kala singgo ipridiken guna kala si enggo mate, engkai maka si i lakokenna. Adi tuhukin lalit kekeken iba si matenari, engkai dage maka kala ipridiken guna kala si enggo mate. Jadi Paulus mempersingeti mulihkan, makana tupung kita ipridiken ngalukan peridin ibas gelar Tuhan, maka kita pe datkan kesempatan ka ngenanami kinisran kematen dengan kekeken Kristus ibas si matenari. Pengajaran sienda me tuhu-tuhu erbahan cajore ukur kala si teman Tuhan. Silaya teman Tuhan tentu lajore ukurna ngalukan berita enda. Makana Paulus ngatakan sa, ula kalkam papa, ibas kai banci papa, ibas pengajaran. Maka adilit kalak mabai pengajaran sila payo. La pedah pertemani adilabo kita ngasup, jelaskan pengakun kini teken takem pa iya. Adi siteh makana labo kita meteguh, guna banci bentengi dirinta nandangi pengajaran sila payoe suruti man bantah. La perlu kita berdebat arban carubat. Adi tahan kita banci dengkehkan. Tapi ula arkiteken pengajaran nandai, pengajaran si benar ibas kita bene ibas kita nari, semaka kita pengikut nangdangi pengajaran kai si iajarkan. Maka pengajaran karena kebenaran Kristus si benar harus si gelem, harus si kuasai. Sebab kai adirusur kita arteman raskala sila nandai di bata, banci jadi pe kebiasaan geluhna mempengaruhi kita. Adirusur kita arteman kok raskala si pengajaran silabo erpalaskan kata di bata pengajaranna, kita pe banci ipengaruhina. Makana pergaulan sila mehuli, encedakan biak si mehuli, ikatakan Paulus ibas ogenenda. La kita banci papa, gelah ula arkiteken pergaulan ta, seh makana pe perbahanan ta pe la mehuli. Enda jadi persingat pe mungkin man anak-anak ta simbaru ngawan. Sebab ngawan niya, man mawen ku gereja galang ia, lalit orang tua teman na cocok. Ku permata ia, man maun teman permata pe lengakasi tandan. Entah banci pe jadi kurang ka dengakap na kakana kacarna, maka lanai ia reh ku gereja. Rekiteken lanai ia ku gereja, lit teman nama bayi ia, tah ku gereja aku na ku japa penggo kiam. Pengajaran si jandai lalit ise pempil tersah. Lalit si pepinter pengajaran si ideng kekenandai. Maka banci dungna nggo sambar pengakun kini tekena. Bagaimana tanggung jawab orang tua? Gelahna orang tua ula empelepas pengajaran agama sekali seminggu ngenca ideng keken anak. Entah i gereja, entah na pe ibas pe ana, tapi i rumah pe kerna si benare
turikanlah man bana. Pengajaran si benar orang tua pe harus ngit mempelajari sa. Gelah beluh ka ia ngajar kenca manana anakna. Sebab labo pemetah bas dunia enda ngenca perlu ia ajarkan manana anak. Tapi perikut kubas pengajaran kini tekan. Maka mekatap anak-anak ta pertama lebih pengajaran si lepak begina. Maka mempengaruhi kubas lagu langkahna. Umpamana bagi nepcep narkoba. Lit perbeben nandai rumah haras orang tua, maka na menahang akap ndu lali persoalan ndu cep-cep enda, maka miskari entabah akap ndu tunduh, bene tangkel-tangkel ndu nina, te iya. Perbankai, rusur temanna, bicara si bayangkan dia kap ndu kita orang tua, 3 jam nge kak ndu waktu ta, rasa nak ta banci ercakap-cakap. Si tuhu na labo muat dekahna, sealikang orang tua, rumahnya lalap. Tapi labo sempat kena waktu na guna ngajarkan pengajaran si tuhu mananakna. Lit deba menam lanai lit waktu na. Tapi tupung lit kesempatan kentisik lah gia. Ipake kena guna memberikan pengajaran si mehuli mananakna. Pendidikan seks, turikan mananak-anak. Gelah ula terlibat kubas pergaulan bebas. Ula akap mereha. Maka ula kari encanggo bene, ngolepak, jai makana menyesal lalit gunana. Entah nape kugang geluh hemat, ajarkan man bana. Gelah ula pagi ngkeriken sen, entah pe lalit sen, laya tenang. Ijapa pe buni-buni, deca. La argaina orang tua, jai maka kita ngo menyesal lalit gunana. Maka peletakan pondasi pengajaran, guna empejore ukur anak-anak kubas si benar. Enda i rumah. Rumah ta mekapkan sekolah pendidikan agama Kristen. Karena etika. Karena kini teken. Karena biak menghamati orang tua. Karena budaya. Melalah hal pengajaran-pengajaran banci isuankan man anak-anak. Maka ina Paulus pejorela ukur nduku si benar. Jana olah bahan dosa. Ading ku si ajari ku si benar. Kugapa pe ciga atena nandangi dosa. Layang git ngelawan orang tua. Keleng atena seninana. Jana pe i ergaina kegeluhenna. I jagana dirina. La isia-sia kena masa depan. Itehna tanggung jawab na selaku anak. Orang tua pe itu kena tanggung jawab na selaku orang tua. Bagaimana kita kerina i ajuk, gelahna banci si idah, kugakin di bata empetandakan dirina man banta, gelahna ula si permalukan di bata, arah lagu langkah, arah pengangkanta karena di bata sila payu. Senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Ibas perayaan hari anti narkoba endape. Sitengah kuga anak-anak taya adinggo terlibat kubas narkoba enda asa pela bias. Biak mehamat pela bolit. Ngkeriken. La bias-bias. Ise pela tena keleng. Bana pela buat tena keleng. Ngkai benar-benar na lebe arah pergaulan na. Arah kata-kata si rusur idengkah kena. Arah teman-teman nandai. Dung na mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan dai dung na enggo jadi bagin kegeluhan na. Seh makalanay mempan kata orang tua. Bengket ia kubas geng motor umpamana. Teman nandai memberikan pengaruh. Memberikan pujian. Memberikan semangat. Memberikan motivasi man bana. Maka enggo ia akap nasi makana. Sementara i rumah lah kita ngadi-ngadi kut-kuten. Buai kelsiban perintah ras larangan. Semakakap na kita lanai teman. Padahal perintah ras larangan dainga. Enger banca ia pagi maju. Pujin ibas teman nandai menaikat. Makana si persinget ti anak-anak ta. Gelah ula kita mengharapkan pujian. Si banci menaikan ia. Seh makaduna kai pe ilako kena. Kita kenia ipuji. Umpamana. Majile kelkam, ganteng kelkam, nina kalak naiman bana. Silaman beren kena, pendes kena. Kam luar biasa baik nina. Makana
perban kam melumbar baik ni na, tangkau na senandai na, berena man komunitas na. Iberikan naman teman na. Adi nimba man teman na layapang, nimba orang tua na pangia. Perban kai, pengaruh pengajaran, kata-kata si ikatakan teman handai, ngo leket ibas pusuhna. Ngo tersuan ibas pusuhna, maka dungna, ngenca akap na jadi teman, dungna orang tua na, pandangan akap na kerina. Ngo lepak kerina si ilakokan orang tua na, lasam kerina si ilakokan orang tua na. Sebab engkai, pengaruh pengajaran, si ibegina idarat nai. Mungkinlah pengaruh pengajaran idarat nari i media sosial. Mon kam labo anak-anak tenda candu narkoba, candu smartphone, lanai ngasup sirang. Maka kai PCJ itawarkan kerina ipake kena, itelan na bulat-bulat, padahal melalang je pengajaran-pengajaran si mahuli. Lalu bagi-dagi senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Orang tua pe harus tetap tegas guna jagai pergaulan anak-anak. Gelaula kita pagi erkadiola, katakan tawaran-tawaran man bana. Turikan pengalaman-pengalaman geluh man bana. Turikan kai si harus jadi perayakan nabas geluhna. Gelaula pagi erkadiola. Sebab penyesalan datang terlambat. Adinggo terlambat, uganindu pekenasa. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Bagaimana Paulus alu tegas ngatakan man perpulungan i Korinti, i sesilate nandangi kekeken Kristus, enda adi encedai kini tekendu lapedah bengket kubas pergaulan si. I sesilate nandangi kekeken manusia si tek man dibata, ula sempat kita i pengaruhina. Sebab tangkaskal maka kekristenan itu bukan dongeng, tapi hidup dalam sejarah. Terbukti peristiwa kai, sangakai Tuhan Yesus keke. Ibas pemerintahan ise. Banci ekrina, ibuat datana. Lalu bagai-dage senina rasturang, sini ikalengi Tuhan. Ulakal sempat orang tua menyesal, anak menyesal, arkiteken la jore ukurna, la ipepayona, pengajaran-pengajaran si benar. Maka si benare tetaplah benar. Si biasa lengah tentu benar. Tapi si benar harus ngeenda tetap ibiasakan. Ibas kegeluhan jabu-jabunta, man anak-anak ta. Sebab na si teh ngeras-ras mo bagai, labo kita pagi lalap rahasia. Labo pagi lalap lit kesempatan tangajar man bana. Maka tupung lit kesempatan ta pakaikanlah semaksimal mungkin. Pergunakanlah alu mahuli. Gelahna pengajaran singgo isuankan kita. Bicara lenga gia turah genduari, ngoleben tersuan bibit nabas pusuhna. Ngolit modalna, ngolit bekalna. Pengajaran kini teken penting kalman bana. Sebab mesin jaga engkawali ia, kujapa pe pagi ia laos. Umpamana entah merantau gia ia, mislah katakan gereja pagi darami. Perpulungan Tuhanlah pagi darami. Persingeti, kuga hubungan naras Tuhan, kuga hubungan naras teman nasada kini tekan. Enda me tetap harus sikatakan. Dikunelit penungkunan anak-anak si sehubungan ras pengajaran kini tekan. Adi lengadat jawabna, sabar kam lebeningan. Darami jawaban si benar, gelah ula si jawabi saja. Entah peninta melalanaring kal penungkunan dupai, laku angka ninta, dungna daramina, baskala si banci mabaiya lepak ras papa. Maka lu bage-dage, senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari dage si ajarkan anak ta, kubas pengajaran si benar. Kubas etika ngeluh si benar. Etika erpalaskan kata dibata. Bagaipe budayanta si ngajarkan orat ngeluh. Bagaipe kugakin orat naka jadi warga negara. Kugakin orat naka jadi anak ras orang tua. Kugaka orat na ibas kegeluhan kebersamanta. Tetaplah jadi penggurunta, perayakenta.
Siapai aturan geluhai lapayo, tetap kerina arus iterangi kata di bata. Tuhan si ngajari kita, pejore tetap ukur ta ku si benar. Gelah na banci, jore geluh ta, sikap siakap, malam mateta, tenang damai sejahtera si kerajaan ta, sebab engkai, labo mandaraman si lepak, si salah, si benare saja si gelem, nggo cukup jadi modal ta, ngenen apai sila payo, apai sila benar, si arus mentadingenkan bas kegeluhan enda. Tuhan si masu-masu kita, Tuhan si ngajari kita, gelah ngasup tetap setia dalankan pedahna. Amin. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab dendenta nomor 330 sada, iherta ngendesken persembahan pengatakan bujur. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur Tuhan, ibas kesempatan nenda goka banci kami nehken persembahan. Ajarindu gerejandu guna make kenca, bagi singena atendu. Ajarindu ka kami menata kelola, pemere singgo ibre kendu man kami. Tuhan pasu-pasundu kami kerina, gelah pengajaran si benar arah katandu, banci i angkai kami, i ajarkan kami kape manana anak kami. Pengajaran si isehken gerejandu pe man kami ras manana anak kami, banci sikap pengangkan kami, gelah ula kami terpengaruh, kubas buena berbagai-bagai pengajaran-pengajaran, sirbahanca kini teken kami pe monce-once. Seh makana banci pe orat geluh lanai bagi arusna. Pasu-pasu pe Tuhan kerina anak-anak kami, gelah ula terlibat kubas pergaulan bebas, bagai pe terpengaruh kubas narkoba, bagai pe kerina sejenisna. Dingin pe kubas pergaulan-pergaulan, sirbahan ca ia sirang ras Tuhan, bagai pe la Muhammad orang tua. Dingin la keleng atena masa depanna, sebab ngolepak pengangkanna karena kegeluhan enda. Pasu-pasundu pe kerina anak-anak kami, gelah sura-surana mekapkan jadi kala sir kemalangan man Tuhan, sukses di masa yang akan datang. Janah sura-surana tetap menghamati orang tua, bagai pe engkelengi keluargana, bagai pe spesial man gereja Tuhan. O Tuhan ertoto kami man bandu, nandangi anak-anak kami singgo terlibat dengan terjerumus, dengan kecanduan, enda pe ibas narkoba, entah pe kubas kerina sila kapndu payo, mekuah hatendu bapa, sampati kalia gelah banci ia pula. Sebab kugapa pe tentu latih kalukur orang tua ngadep-ngadep sa. Keri sinasalit, erta pe keri anak pe bene. Sebab kai lalit nari kehamatenna orang tua. Sirang karas Tuhan reh buena tuhu-tuhu,
kendelen kesusahan orang tua, adilit anak si bagi rupa. Tapi te kami Bapa lali si metahat bas kam, guna maba ia mulih kubas dalam kebenaran du. Tetaplah sabar orang tua guna ngarak-ngarak sa dengan ngadep-ngadep sa. O Tuhan retoto pe kami man bandu, kelah kamlah tetap si masu-masu kegeluhan kami kerina anak-anak du, ijapa pe kami ringan. O Bapa si mada kuasa, retoto kami man bandu, kelah kam si masu-masu kerina serayandu, gelah pagu ibas nehken pengajaran si benar. Gelah jore kerina ukur perpulungendu, guna ngangkai pengajaran si payo. Bagepe o Bapa, jore ka kerina ukur perpulungendu, nengkehken pengajaran si benar, dengan ngikutken sa. Endama Tuhan pengendesen geluh kami, pasu-pasundu kami kerina rasa isi jabu kami, tambah iberikan kam kesehatan, rikut peras rezeki, kengasupen guna ngalaken perbeben, dengan pe tetap geluh ibas Tuhan dikune reh pe iberikan kam keriahan kesuksesan man kami. Endama Bapa, pemindon kami man bandu, bas kerina salah lepak kami alemindu kami. Ertoto kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan Tuhan. Salam semangat, salam sehat, salam sitandan, bagepe, salam tedah ate man bandu kerina. Mejuah-juah.